kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Wa makalihok sila si Yusuf sa kalit pag-abot sa mga FBI o kapulisan. Ginool dayon si Jana aron dakpon og misamot ang kakugang ni Yusuf diyang nailog ni Jana ang usa ka armas gikan sa otoridad og siya mismo si Yusuf mo'y gihimong hostage ni Jana. Kalit kami atake ang amahan ni Jana og patay dayon kining nahagba nga naigo sa dughan gikan sa usa ka sniper. Wa nakapugong si Jana, miatake usab siya. Apan duha ka bala ang ipatay kaniya. Milabay ang daghang mga oras samtang dinhi sa Pilipinas nakugang usab si Rahim nga naatlan niya nga maong balita sa CNN. Ug taud-taud niya na mitawag si Yusuf. Samtang si Sandro nagbasa usab sa gi-email ni Yusuf. Kung unsay gisulti ni Yusuf ngadto ni Rahim, mausab ang nabasa ni Sandro sa iyang email. Gibati og dili tiaw nga kaloy si Sandro kang Yusuf. Diyang gitak-op niya ang laptop. Tagtao di ay siyang nakamatngon nga diha si Miri siyang luyo. Ug unya gipangutana si Miri ni Sandro. Magkari, iksuon, niya ang laing sumpay nining lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Nabasa sa limo ang email ni Yusuf. Namatay si Jana. Ang pag-asawa nung ni Yusuf. Usa dahi ka terorista si Jana. Usa karon lang imong gibati nga ni Yusuf, Sister Mary. Unsa, Sister Mary? Ngano man Manoy? Unsa may angay kong bation? Sama sa imo sab karong gibati. Gibati kitag kaluoy sa nahitabo ni Yusuf. Bisan gani nga do sa dili na to ka ilang tao, kung mausap kini nahitabo niya ang nahitabo ni Yusuf. Bisan kinsa bation og kaluoy. Si Yusuf pa ka na nahimo natong suod sa atong pamilya. Una sa tanan gipasalamatan ko ang Ginoo. Kay alang nako, giluwas niya si Yusuf gikan sa maong babay nga mauuntay iyang pagkaslan. Pero magkaluluoy gihapon kaayo siya. Bisan kinsa. Bisan si Yusuf. Wa magdahom nga nabutang na daay siya sa kakuyaw kung nakasal pa sila. Gusto ka?
Ayaw lang na pagsabot nga kung pangutana diyan mo. Nagpasalamat gihapon ko sa imong pangutana. Aron ikasulti og ipagawas ko usab ang tinuod kong gibati. Human sa krisis nga nahitabo karon ni Yusuf. Sa pagkakaroon, magtinabangay kitag ampo nga hingpit na siyang luwas sa mga pangutana sa mga otoridad sa Amerika. Sigurado kyud nga may pagduda ang mga otoridad nga pareha sila si Yusuf ug Jana. Sayop ba ko, Manoy? Mao kanay rason nga nung dili pa una makabiya si Yusuf sa California. Dako kayo kong pagsalig ug pagtuo nga bisan gamay. Way kalabutan si Yusuf sa klase nilang Jana. Palihog kog ingon ni Mama Lourdes nga ugma na ko sa hapon mauli dinis ato, Manoy. Mag-vigil mi karon sa among community. Sige, Manoy. Gibati ko sa pagkaluoy ni Yusuf. Apan sama siyang maguwang nga si Rahim. Dili pagid mawas kung una-una ang pagduda nga mga terorista sila. Posible sa mga kong pagduda nga sa nitabo karon ni Yusuf. Kung may tabo nga wa sa'y kalabutan sa nabuhat sa ayang pangasawunon. Apan parang ako, tungod kay wa makakita og ugda nga katarungan ang taga-Amerika. Aron katuhuan nga lakip si Yusuf, terorista usab. Tungod kay hangtod karon, nagpabilin gyapon kining akong pagtuo nga sila si Yusuf ug Rahim, ang mga terorista. Walaikum salam. Brother Khalid. Brother Rahim. You listen, brother. Kay dili na ko mousab pa og sulti sa imuha nga importante kaayo nga buluhaton. I'm listening. Mularga ka. Mag-una ka sa dapit nga ako isulti nimo. 2 days after sa imo pag-abot sa mao nga dapit, mosunod ko sa imo. Naata sabutan. Importante nga sabutan, Khalid. Isulti. Kung nasa dapit ako maghumat ka ni Rahim. Paminaw, Khalid. Mao kini dapita. Igo lang sila ng kasunis na noon ko. Gusto rin eh. Uy, murag doon ay miyabot. Akong riglion. Ganun na, ano kang niam sa sabay? Sir, surado marta ng bintana sa Mumbai Flash. Dayon palihog, sir. Lingkod. Para o sa mga hinungdan nga ablihan ang mga bintana ng baya, sir. Wala may asawang manambo. Ngayon ka, sir. Naay problema? Waman, may tuyo ko na sunahan, Flash. Magyan man ng Mumbai, mao nga namasin ko nga niya ka. Mao nga mihapit ko. Nagtuo magani ko nga wag karon dinhi kay sirado man ang mga bintana. Oh, andam na marginimbag. Mularga ka? Ay, mura man lang ang akong bakasyon, sir. Kung naningan ko sa bahay. Abi ko bag maibanan ang kahupot sa kundughan pero mura man nagbisamot.
Mao nga nakahuna-huna ako ng larga una. Mo ba? Ano na ko sa dool ko, sir? Ano na ko sa dool? Silingan nagyapon sa Cebu. Ang akong atuan. Iawat na lang, malingaw-lingaw gamay. Good. Mayo kayang muna hununan, Flas. Iagi lang ko din aron pangmustahon ka. Pero, sige. Go, Flas. Gusto na yung imong nahununan. Mao ginay gitawag og bakasyon. Nalipay ko sa imong nahununan. Kung mapupos lang imong bakasyon, unya dili ka paghapon magtagbaw. Extend sa imong bakasyon. Ako rin may baw. Ay, okay na tingala, sir. Pipila ka adlaw lang. Basig, maluwag-luwagan na akong kagibating kaot sa kuntugan ba. So, karon ginay ka malarga? Yes, sir. Karagod unta. Aw, unsa man magpasok og beer? Bisag pa na kabutil lang gagmay, sir. No. Ayun na. Larga na. I-focus ang imong nahuna sa imong bakasyon. Unya na ta magkurom sa imong pagbalik sa trabaho. Salamat, sir. Yato tika. Ano lang, sir. Ano lang. Ako na rin maitog mo. Salamat ka, sir. Yeah. Mayo-ayo, Flas. Huwag pagkamping. Salamat ka, sir. Ato na ko. Sige, sir. Kalit kayo ang iyang desisyon ng Blarga. Well, mas makaayo man sa para ni Flas. Hipusod ko na lang niya sa lamisita. Wa na nini mo kinahanglan na anak. Ano ngayon kamay nangunay, anak? Ma, ay malasi ng prima. Ay da, gihubak taon. Ako na lang ani. Gamay raman ang trabaho, aba. Unsa man di ka pamatog, anak? Musunod lang ko ni magsuod, ma. Anilangon ako din sa Sofia. Ay, Ginoo. Ayo na wa na ba manawag nimo si Yusuf? Wa naman. Kung manawag og maatol nga na ako sa imong dool, pahibaw ako. Hakay makigsulti ko niya. Kaluoy, bataon, bataa. Uy, Mama, arisa ko. kumusta na ka si Flas karong oras, ha? Hinaudon ta. Nalingaw siya sa iyang natuan. Kisa mo ni. Panghid maninila ni Jan. Oh, hello, Nial. Sir Sandro, sorry nga na-disturbot ka. Pero importante yun kayo ni akong tuyo ni mo, sir. Very confidential kayo ni Sir Sandro. Nanintog akong balihibo ani akong nadiskubrihan. Nial? Bayan sa usa, Nial? Kung magkakita unta ta, sir, nga karon yung gabi na, mas labing nindot yun kayo unta, Sir Sandro. Pero kinahanglan nga mangita kitag lugar nga safety kayo, sir. Ato ta mag-abot sa imong opisina, Sir Sandro. Ayaw. Ayaw sa kampo, Nial. Malagay pagsalig sa palibot kay hibaw kag usay nunglan. Ato ta mag-abot sa community sa akong manghod nga madre. Laos lagsood kay paibaw na ko das Mary. Oh, sige, sir. Bye. So magkaya na diskubrihan ni Nial. Anong nagdali man siya nga mahibaw din ko. Good evening, guard. Magwag ni Sister Mary. Good evening, Major. Saan pala yun? Salamat. Nagunag-gides na yung alak ko. Nasa sa parkinganan. Nial? Major. Dali, ganita. Oh, siguro yan, palihog. Nagdakas yung laptop.
Tungod kay hindi adin ang usa ka impormasyon nga gusto nimo mahibaw-an, Major. Ganang wala naman ni mo isend sa kong email. Nahadlok ko nga simba ko mahak unya. Tungod kay delikado kay kini. Ikaw rin nagsulti nga wa ka na'y pagsalig sa palibot sa kampo. Labi na gyud sa imong unit. Major, sawa papat siya si Jan. Iya kong kipasahan sa mga ngan nga gusto nimong mahibawan kung pilay ilang mga pondo nga kwarta sa bangko. Wa ko lang kinitagda sa miaging mga adlaw. Kay dako kog pagsalig ni Jan nga makuha ang gusto mong mahibawan. Apan sa dihang gipatay siya, misantop sa akong hunahuna kung wa ba kay kalabutan ang imong gipatrabaho niya. Sa sinugdanan, Sir Sandro, nahugno ko. Kay wa na gyud ako'y nakuha. Apan gipadayon ko gihapon ang pamasin nga may makuha ko sa laing paagi. Mao kadto nga ani agyod. May nakuha ka, Miguel. Bisan ikaw, kung imo na kining makita, manglimpawt ang imong balahibo. Nganong duna siya'y kantidad nga inguni ini. Miguel. Ang tinuod, wa na gyud makitang record si Jan sa kwarta na bisan kinsang tao nga imong gipasusi kung pila ilang mga pondo. Tungod kay actually, Major, doon ang giusa nila nga may deposit nga dakong kwarta sa usa ka bangko. Sa ato pa, gidali-dali og withdraw sa maong tao ang iyang kwarta. Unya, human ma-withdraw ang tanan, pinaagi sa balaod sa secrecy sa bangko, dili na gud unta madiskubre nga usa sa imong mga sakop adunay dakong kwarta. Apan kaluoy sa Ginoo, pasalamatan gyud nato ang Ginoo, si Sandro. Ato-ato lang ni gipaningkamutan ko gyud maayo. Gipangitaan gyud ako paagi. Og mao nga ako yung na-recover ang na-delete na unta nga record. Kinsaman sa akong mga sakop, Miguel. Kinsaman palihog. Aniya, tanawang akong laptop, Major. Mahimo man nga ako na lang untang isulti nimo. Pero kinahanglan nga ikaw gyud ang makakita. Kanang makita gyud nimo. Nagsabot ka, Miguel? Nagsabot ko. Diya na, Major. Kining nagunang mga ngan sa imong mga kauban. Wag yung kita'y makuha. Ang uban gani, gagmain lang kayong nabilin. Pero kini siya, Major. Tanawa. Niyara, Major. Tanawa. Siya? Yes, Major. Siya. 500,000 ang iyang kwarta. No. Kinuha ko. Dili. Si Fras. Yes, Major. Ang labing paborito nimong sakop sa anti-terrorist unit.